Nubwo abantu benshi bashamadukira telefone ziri gushyirwa ku isoko, bakumva ko ibiciro byazo biri hejuru, bakibwira ko arizo zihenze ku isi, hari telefone 10 zihenze cyane. Abantu batazi kuko kuyitunga biragoye, kuko naho wapfa kugenda mu nzira ngo uzabone umuntu uyifite. Raporo ya Netdesign igaragaza ko urutonde rwa telefone 10 zihenze muri 2024 higanjemo telefone z'amatushi, telefone za iPhone ariko za kera. Umwihariko w'izi telefone nyinshi nuko zikozwe mu mabuye y'agaciro nka zahabu, diyama ndetse n'andi mabuye atandukanye afite agaciro gahambaye muri iki gihe. Dore telefone 10 za mbere zihenze cyane ku isi. Ku mwanya wa 10 turahasanga telefone yitwa Varicha Signature Cobra. Ni telefone ikikijwe n'ikirango cy'inzoka y'inshira cyangwa Cobra. Ikaba ifite ubushobozi buhambaye mu kwerekana amashusho aremereye kandi igaragaza neza ndetse zahabu na diyama mu bimwe mu bigize, ikaba yihagazeho cyane. Ku mafaranga angana n'ibihumbi 310 by'amadolari nibwo washobora kubika iyi telefone ikorwa na Varicha, ikigo giherereye mu Bwongereza kizwiho gukora no gucuruza telefone zihenze. Cyatangijwe na Nokia ifite inkomoko muri Finland ahagana mu 1998. Mu mafaranga y'u Rwanda akaba angana na miliyoni 350. Urumva ko ari telefone ihagazeho cyane, ikaba iza ku mwanya wa 10 muri telefone zihenze cyane ku isi. Ku mwanya wa 9 turasanga telefone yitwa Goldfish Revolution. Iyi yo yari na diyama cyangwa zahabu byayigiyeho, ifite agaciro k'amadolari 100, ariko iyo hagiyeho diyama na zahabu ifite agaciro kangana n'amadolari 490. Mu mafaranga y'u Rwanda akaba miliyoni 530. Iyi telefone ikorwa n'ikigo cya Goldfish cyo mu Busuwisi. Yiha umwihariko kuba mu biyigize harimo amagarama 5 n'ibice 8 bya diyama na zahabu amagarama 3 n'ibice 6. Urumva ko ari telefone ihenze cyane. Nizero ko wakanze subscribe, wakanze no konzijya nta kiganiro kizongera kunyana kizajya kigucika. Nizero ko wakanze like. Ku mwanya wa 8 turasanga telefone yitwa Garizo La Vegas Jackpot. Uyibonye wagira ngo ni gatoshi imwe buri muturage afite, kandi imikorere yayo nta kidasanzwe kirimo, ariko bimwe mu mwihariko wayo harimo garama 128 za zahabu na garama 9 n'ibice 1 za diyama, bituma igira igiciro cya miliyoni y'amadolari kugira ngo uyibone. Mu mafaranga y'u Rwanda akaba hafi miliyari na miliyoni 300. Iyi telefone ikorwa n'ikigo cya Garizo gifite icyiciro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ibirango byacyo bikaba byanditswe mu Busuwisi. Urumva ko ari telefone ihenze cyane. Ku mwanya wa 7 turahasanga telefone yitwa Goldfish La Miliyoni. Nihambaye mu gufotora, nifite ububiko bw'igitangaza, ahubwo diyama ziyikoze zigira igitangaza. Akaba ariyo telefone ya mbere yakorewe mu Busuwisi ihenze, aho ku isoko igura miliyoni y'amadolari. Mu mafaranga y'u Rwanda akaba hafi miliyari na miliyoni 300. Urumva ko ari telefone ihenze itapfa kwigonderwa n'ubonetse wese. Ku mwanya wa 6 turahasanga telefone yitwa Diamond Calypso Smartphone. Iyi niyo telefone ya mbere y'amatushi ihenze, ikaba ifite umwihariko wo kugira ibanga cyane ku buryo nta muntu wapfa kumenya amakuru ayirimo. Utunze agatubutse wifuza gutunga iyi telefone y'ikokora asaga miliyoni n'ibihumbi 300 by'amadolari. Mu mafaranga y'u Rwanda ari hagati ya miliyari na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Urumva ko ari telefone ziba zihenze cyane. Umwanya wa 5 turasanga telefone yitwa Goldsticker iPhone 3GS Super AMOLED. Iyi niyo telefone ya 5 ihenze ku isi, ikaba niya 5 ya iPhone ihenze ku isi, aho igura miliyoni 930 by'amadolari. Ikaba yarakozwe n'umwongereza State Haji, yakozwe n'iyi nzobere mu gukora telefone yashyizeho umwihariko wa zahabu. Urumva ko ari telefone ihenze cyane. Ku mwanya wa 4 turahasanga telefone yitwa iPhone 3G King Button. Ni telefone yahanzwe n'umunya-Australia witwa Peter Allison, ayishyiramo zahabu ikaba igura miliyoni 2.5 by'amadolari ya Amerika. Mu mafaranga y'u Rwanda akaba hafi miliyari 3. Ku mwanya wa 3 turahasanga telefone yitwa iPhone 4 Diamond Rose Edition. Kugeza ubu iPhone 4 ikomeje gucagayirwa ko guhindurwa cyane, kandi agaciro kayo kagakomeza kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Iyi telefone ikorwa na State Haji, ikaba igurwa yagera kuri miliyoni 5 z'amadolari ya Amerika. Kubera umwihariko wa diyama na zaho bayisiguye mu ikorwa ryayo, nibyo bituma igira agaciro ko hejuru. Mu mafaranga y'u Rwanda akaba hafi miliyari 8. Urumva ko ari telefone ihenze cyane. Ku mwanya wa 2 turasanga telefone yitwa iPhone 4C Elite Gold. Iyi ni telefone igura miliyoni 9 n'ibihumbi 400 by'amadolari ya Amerika. Ikaba ikorwa n'uruganda rwa State Haji, ikaba ari iPhone 4C, ariko umwihariko wayo ukaba ari uko ikozwe muri diyama na zahabu bihesha agaciro k'umurengera, ariko nanone imikorere yayo ikaba iri hejuru ugereranyije na iPhone 4C isanzwe. Ku mwanya wa 1 turahasanga telefone yitwa Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond kuri miliyoni 48 z'amadolari. Iyo usabwa gutanga kugira ngo ibike iyi telefone yakozwe n'ikigo cya Falcon giherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika,
nubwo nta bindi bintu bisanzwe biyigize. Umwihariko wayo ni diyama na zahabu ziyiriho. Ubusanzwe iyi ni telefone ya iPhone 6 ariko umwihariko wayo ni diyama isa nka pink ikikijwe na zahabu ishashagirana. Urumva ko ari telefone ihenze cyane, dore ko mu mafaranga y'u Rwanda ihagaze hafi miliyari 64. Iyi akaba ari telefone ya mbere ihenze cyane ku isi. Urumva ko ari telefone ya mbere ihenze cyane ku isi. Njyewe rero gutegura kino kigereranyo nitwa Jean Paul TV Show. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro n'ugenda udakanze subscribe kandi kuri iyo nzu igihe tujya tubana buri munsi. Kandi video nka nimba icyo zikumara ntukagenda udakanze like. Nimba icyo ushaka ko twazakubwira ubutaha ugenda ucyandika muri comment. Bye bye, ndabakunda cyane. Iyi ni Jean Paul TV Show.